Congo ya sika suka la masolo. Maurice Premier, #1. Premier, #1. Congo Jessica, Maurice Premier is offering you a really good party, African party. It's the Valentine's Day. Yeah. A lot of food, a lot of dancing. Go to my house, say you want passion. I think you found it. Get ready for action. Don't be astounded. It's just like Hershey's. Just tell me how. Le 15 février 2014 à 19h, la Saint-Valentin. Mon amour, puisque tu m'aimes. Venez vous remarier ou vous fiancer. Notre curé officiera. Me voici entouré par de très jolies filles, des étudiantes ici, des étudiantes françaises ici en Norvège. La France est très forte et je suis encadré par ces belles demoiselles pour nous annoncer le 15 février. Comment ça sera la belle? Alors, moi c'est Marie. Donc Maurice Premier vous invite le 15 février à Årsta pour une soirée d'amour. Pour la Saint-Valentin. Il y aura du champagne. Et voilà, c'est tout. Venez nombreux. Alors tu seras là, je sais. Peut-être, oui. Oui. Tu seras là parce que tu as promis, il y aura du champagne, il y aura vraiment des amis étudiants ne manqueront pas. Hein? Ouais. Et quant à toi, comment on vous appelle? Moi je m'appelle Sophie et venez, il y aura du champagne, du vin, ce sera chaud. Ça sera chaud, hein? Ouais. Tu seras là. Moi je travaille. Est-ce que tu connais quelques danses africaines? Tu peux exhiber ou quoi? Non, désolé. Et tu connais seulement rumba ou quoi? Ouais, je connais pas grand chose. Hein. Alors vraiment très gentil, merci pour votre présence et merci pour cette publicité. Et ils seront là, nous serons là, ça sera du show, il y aura des azondo, il y aura... Masolo ekoli, masolo ekoli, bamindele bakoti na Congo ya sika. Congo ya sika, ezalaka ka simple site te, Congo ya sika eza entreprise culturelle et médiatique. Congo ya sika, entreprise culturelle et médiatique. Bandeko, toye ko changer couleur, ya presse congolaise. Naba idée ya sika parce que site ezapé entreprise lokola ba RFI, lokola ba CNL, bisosko Congo ya sika toye na idée ya entreprise pour créer l'entreprise ya Congo ya sika. Donc www.congoyasika basa mindele bakoti masolo. Alors vraiment to zape to organiser ka ba grande soirée culturelle oyo tozoka mbongo pona kosalisa ba oyo ba na pasi. Yango mo to organiser la soirée culturelle d'amour. Chaliette Fest, Saint-Valentin. Saint-Valentin is gonna be a show. I'll present to you our best DJ and our best friends. Shuma, say something. What can I say? Just come to the party, okay? It's gonna be hell of fun. Yeah. We're gonna dance a Lot of lot. food. There will be beautiful girls. Beautiful students, they will come. Please come join Valentine's Day. It's very lovely. Lots of fun. Yes, Yeah. definitely. Thank you. Yeah. No problem. Just come. Come, yes, come with us. I'll be there. Yes. Thank you. No problem. Yeah. Africa, they know to dance. It was very wonderful. Yeah. All these things, just to tell you, Valentine's Days, it will be a very good show. Very good show. And I want to give my micro to Jessica, to everybody to say how you going to be Valentine's Days. Call people to come. Valentine's, just come with the ones you love and you're gonna enjoy some African beats, some everything. Just come. Yeah, it is a special day whereby we come together as people from
the same background, and we enjoy it with our loved ones. Yeah, it's gonna be a nice experience. Yes, those of you looking for a different experience with African parties, you're also welcome. Ike-san? Yeah? Yeah. Come on, come on. As long as there's love, we're gonna shake, shake, shake. Not just about shaking, there's also African food. I'm telling you, just come and you'll be loved. In addition to the food, we're gonna have strong hits and we're gonna shake, shake, shake. Yeah, we love it. We love it. Whoa. Thank you, thank you, thank you. Thank you. 3 fois W Congo Yasika Musala Eza Musala awa toza na université ya Olesun awa na Volda université Maurice Premier, votre humble serviteur alingami na ba étudiant ba camarade nae ba collègue nae awa nde totangaka mayele pona kobongisa musala ya site nabiso 3 fois W Congo Yasika. Donc voilà bomona ki wana ezali ba africain et puis tozozwa ba européen pona kolobaka le 4 le 15 Valentin Saint-Valentin et kozala très mystique.